Umwana uyu Matiang'i chake sabari yangu ya Matiang'i nabonkora Nyasaye korengia umuragire enyendo naba bande ko Central paka njine namanyete kumubwati sibari na Kenya ngima nasenko korande kote abari muyine yototagete usinato rasili bituga ono yokobwato yonde nyabele ikere yombwate na royo mubwato ndi naide onye mubwato ndi montedi mapema mchoji nere mbwate nanye ndo china togende boronge na ibi de bikwa mete nsambi kwa mbugu onye orejera mogotara clean na ogoti mayete mo wansonjile sana uwa kumingo mwako una kiaka wanjwe Helen na arenga bati na berego ngatimba tageti ekere nyomba ekura ya nkate ko kwira bweka bunge pako gani ekura yo muntu once lakini ngo tenga gusi tutara bori nsiko chibeke aseke muneka mo nge muraro lena iko maarifa utengiro mo engineer amangana infrastructure ninje maisha kenye ngima ogera gipara kinyagitari amaje none nzoge mwana ni goro for the last 3 years mwana korora wono mojore boronge boro 2027 kiwe joji muri kabisa kiwe goja jinyinge kabisa mujirie lakini kerego igedebe mubeke kura asara aronge gorumo ino simba bahanjire ogende botondo bangaza dikatwa ruterenya egwere ndebo wuje ngoto abale egwerende eyese yegera bakoregi talibo ugamwa ogenani Doma zabado botondo batebirigo kambanane batebirigo barutego jagaiga egere getorozi egwerende egere mugwaka kigura mwajo romuntu utarengera bya magendero umugusiri imyaka 5 mwasiri generation ebindo mbirega muro je bya godu imyaka ya retatu mbona jianda ujoga mode uwo mwaji ko jisunari enzu ne bari bako ya bari ntoja ko nyole binte biko disrupt ya masomo ya abana gatigati ya kera bari rusa mokole kabireyo na ndege ndogende ngo batebye CDF injeraro CDF rules ekere ngo jaga iga kiwese yuko wa spend getajo iga abantu bale babo wene to ruwarali getajo lakini wana ara contract jinde jirirwe i contract ya jiko rumigoli kiaru bomet abumba kiwese njitikale gai